Uzmi papir i olovku, nemoj biti lenj, povuci prvu liniju, sad si pravi džentlmen. Ne pitaj šta crtaš, samo prati taj drill, ruka radi svoje, olovka and chill, olovka and chill. Dobro jutro, ljudne drogi, pa gdje ste ljudine, pamlemo Miša. Juče, nažalost, nisam izbacio ništa zato što nisam stigao snimat, jer sam ustao rano, skoro nisam spavao ništa i tetovirao sam cijeli dan i tako da sam bio umoran i poslije sam legao da spavam i prc miloj Kenzi, to je to. Šta sam radio juče, inače tetovirao sam. Išao sam u shopping, kupio sam materijal za studio, nešto svašta. I onda sam se opet svađao sa 3D artistima, zato što jedu govna. I tako da nisam zadovoljan nikako, ali našao sam nekog novog profesionalca što je malo skuplji, ali jebi ga, kvalitet ima svoju cijenu. To je to, jarani moj. Idemo dalje, danas mi je cilj da završim ovu. Možda ne komplet 100%, ali ajde recimo 80% da završim. Trebalo bi, jer ti snimci mi trebaju inače za jedan video što poslije isječem sve ovo da to crtanje kao bude ono u pozadini. Za vas je live session crtanje, a za ove Njemce će biti isječeno. Jer za njih snimam vidite, fleke, ali ajde ne veze, ovo sam svakako već sliko i digitalizirao. Mogu vam pokazati jednom neki drugi put šta imam sve digitalno. Mislio sam i ovdje isto digitalno, pošto dosta isto crtam na iPad. I da ću možda, ali neću možda iduću, nego onu tam, posle iduće epizode, ću da snimam malo digitalno, pošto, jučer sam isto počeo taj projekat. No što, ljudi, znate da ne crtam ja stalno samo kad vi gledate za vas, za kameru, jer ja crtam i ovako privatno, znači nemojte me pogrešno shvatiti da ako ja ne izbacujem ništa, da ne crtam ništa. Jer naravno da moram i crtati ovako malo čisto za mene, za opuštenciju. Ovo sad što radim, to ima neki smisao pozadi zato što to snimam. Nije to tek onako, ali kad crtam sam za sebe, to je neka druga priča. I nekako kad nisam do sad ni jednom snimao, znači nema ni na Daki Life, da kad sam crtao sa iPad, zato što to mnogo duže traji. Imam osjećaj da mi je nekako kao brže kad radim ručno. Kao možda mi se samo i čini. Opet senka, znači glupo skroz crtam desnom rukom, ajde ako bi sad crtao lijevom, tačno bi sve vidjeli lijepo, a svjetlo je sad desno, a ovdje lijevo nemam nikakvog drugog svjetla. Bemu Miša što bi došao ovak s ove strane i da se vidi sad, da se ne vidi ovdje ova senka, baš me nervira. Trebao sam iz studija da donesem lampu, za tetoviran. Da malo lamperišem. Lamperišem ovce sa strane. I tak to, ljudi dragi, danas treba doći još neki video od nekog njemačkog influencera, neki short valjda, što je isto napravio jedan dobar review.
juče mi, ili je prekjuče više, juče sam poslao u poštu, ali prekjuče mi je naručio jedan lik iz Njemačke knjigu i platio je 20 evra shipping. I plus 20 evra knjigu, znači 40 evra čovjek dao za Revenge of Medusa. Ali zato kao poklon sam mu napravio nacrto jednu ovako onu malu karticu. Ono sa pencil sketch sam mu napravio jedan original. Da ima od mene i taj original jednog dana čovjek more prodat u eBay za ne znam ni ja koliko parica, neku debelu finu sumu će uzeti za to što je sad dao poštarinu 20 evra plus za mangu. Eto, čisto ono, onako meni nije bilo teško, to je bila stvarčica od 15 minuta, ajde možda malo sam duže radio, ali bilo mi je cool i zabavno da crtam to. I tako ja mislim da će se obradovat lik. Znači da je baš hteo mangu, znači ne da niko čisto ovako, nijedan normalan lik što kupi mangu u prodavnici za 10 evra recimo, 5 do 10 evra tako koštaju mange. Nijedan normalan ne bi inače dao 40, evote, ali eto, taj lik je čuo za Revenge of Medusa, da to nešto valja. I kaže, ma boli me djoka za ovaj shipping, evo ti jera, ne plaćam, daj ti meni samo knjigu. I to me obradovalo. Pravo. Baš pravo, ono, bravissimo lifestyle, bravissimo. I da, baš sam bio srećan, cool. Cool. Ja, i tako uvijek svako jutro kad ustanem, ja se pomolim Bogu tako za novi dan što mi je dao i sve i pomolim se da čujem neke dobre novosti ili neke narudžbine ili tako to. Sjećam se isto onda kad sam tek prijavio ovdje za taj knjižni centar, ovo ono, i onda sam se to jutro pomolio Bogu da mi naruče ovi barem 10 knjiga iz knjižnog centra. Kad ono, tik! 10 knjiga su mi naručili. Rekao, hvala ti Bože drogi. Znači, samo vi tražite od Boga i on će vam odmah dati. Odmah će vam dati. E sad ovdje pravim ovako neki mali efekat, glanc efekat. To znači sjaj. Glanc je sjaj i mora malkice da sija ovo jer je metal. Nadam se danas da mi neće da restriktuje ograniče video, video od prošli put su mi ograničili. Ne sam taj, već i neki drugi isto. Znate li zašto? Zbog chill out music. Znači nisam vjerovao da čak i chill out music to ima neki copyright, jebem li mu miša. I svaki put kad uključim chill out music moram reći da je royalty free, da napišem royalty free. A čak i te royalty free nisu baš sve royalty free, nego i tu znaju sjebat. Koja je to mafija. Nije sad da je blokiran video, nego jednog dana ako možda bude monetariziran na ovom kanalu, neće dobivati ništa jer će ono pretežno sve da ide tome što je napravio taj chill out music. I to je malo shitty, my dear friends. Da li da ubacim još malo plavu boju, malo plave, nešto plave iznad glave. Ja, more. Ovako malo neki hladan tonić da napravim ovako. A, šta velite vi za to? Jel izgleda nekako muljavo, a? Aman izgleda muljavo, stvarno. Jel to samo izgleda aman preko kamere? Jer kad pogledam uživo nije sad toliko strašno muljavo.
samo možda molkici, polkici, golkici. Jaštoveć. Sad imamo 6 sati, ljudi. Sad je pola 7, ja. Zato velim dobro jutro, evo već čujem prve ptičice na polju. Još je mrak, izveo sam Heru, ustao sam u 4. Zato što sam legao u 8-9 kad sam legao i naspavam se ljudski, ustanem u 4. Prošetam Heru, doručkujem fino i sad sam fit i onda rekao let's go mili. Žena otišla na posao, ona radi rano na aerodromu i tako da ona pretežno ustaje u 3, jebi ga, ustane u 3 dok se spremi. Uđe oko pola 4, tak. I tad u to vrijeme ništa ne vozi. Nego mora ići sa e-troti ima, e-trotinet, onaj e-skuterčić i nije skuter ono što sjediš, nego onaj što stojiš, trotinet. Mi zovemo trotinet, ne znam sad kako kod vas kažu. Mislim, kod nas dole, ja nisam dole, jebi ga. I juče su joj ukrali taj trotinet, pička i materna lopovska, znači neki je obio pa smo išli do policije, da i to još i zato sam morao ustati juče tako rano zato da vozim ženu, prekjuče su joj ukrali, znači i lopovi bre i odmah znači ispred aerodroma, kako su smjeli, znači to inače kad poguraš ti taj trotinet, to ono pišti, znači da je došao neko kolima, da su oni to utovarili u kola i ćao, pobjegli. Šteta nije imala onaj tag što staviš, što ga moraš da lokaliziraš, a sad je odmah i naručila novi trotinet, stigo je odmah juče, znači za dan je stigo novi trotinet, 350 franaka je bilo. I uzela je taj tag što se stavi i poveže sa telefonom i možeš da ga lokaliziraš. Rekao, da je to imala, znači odmah bi ga mogla lokalizirati lopova i odmah policiju mu poslati pred vrata. To bi bilo cool. Znači baš bi bilo zadovoljstvo više nego da isplati sad osiguranje i to sve, više bi bilo zadovoljstvo da ga uhvati policija tog govnara, da se nauči budala da se ne krade u Švajcarskoj, pička mu materna ćorava. Znači strašno kakvi su ljudi jebote, znači to ne može nikakav normalan čovjek biti nego neki neradnik, isfrustriran, što ne ništa od života, što može sam da krade i to mu je jedino zadovoljstvo i sam tako može dobiti pare. Zato što je inače za ništa. Ali štaš? To svijet, to postoji. I to živi između nas. Ne možeš sve poklat, jebi ga. To je protiv Božji, oni, kako se zovu? Oni što ima Božje zapovijesti, eto. Zato se ne može da ubije svako. Mislim, ne bi trebao ubijati nikoga. Tak, da vam velim. Nego je učio da se voli i bliški, taj što vam blizu, da ga volite. Et. Sad ne znam... da li se mora, mislim, nije ti da sad moraš da voliš, ako nekog ne voliš, ti se sam skloniš od njega i ćao. To sam naučio ljudi sa vremenom, sve što sam stariji, da neću sebi da dopustim da bude neko oko mene što me ne cijeni i ne poštuje, da to odmah se raščisti, da izbrišem broj, da se ne javim nikad više u životu. Znači, tako sve što sam stariji više, manje ljudi su u mome krugu, zato što sve izbrišem i ćao. Znači, ne postoje više za mene.
Jer morate gledat na sebe, jebi ga, ako vidite da je neko vama loš, ako ste sa tom osobom i bude vam loše, znači loša energija, negativnost, onda samo recite ćao, brište broj ili blokirajte, adios amigos. Tako se to radi. Ok, ovo sad ne izgleda loše, vidim da je ovdje malo, treba još malo crnila. A da, sad ću vam reći šta mi je ne idući, nego preidući, posle idući, kako se kaže. Pokemon, ovo je sad Revenge of Medusa x Neon Genesis Evangelion. Ono kao crossover. Idući crossover će biti sa Pokemon. Ako ne završim sve, znači neću sad da vam kažem ništa 100%, možda završim ovako jer volim ono između redova kad imam viška vremena, kad imam vremena malo za sebe, ja crtam malo na iPad i tako sam malo pa bude mi interesantno jebi ga jer iPad mi je cool, znači nisam restriktiran, ograničen za sto, da sjedim za stolu, nego iPad ja uzmem i uvalim se u fotelju ili u krevet ili tako. Mnogo je praktično. Okeli, that's this part and I think that it looks amazing. I like those metal stuff with this bluish color. It feels like kind of cold and that's awesome. So, and now it's time for the EVA 01. Ali sad mora prvo mala pauza jer idem da uzmem jedan Red Bull. Ok, vidimo se odmah. Čus! Olovka and chill. Aman, stvarno nisam uključio ovaj alfa šperung. Kofer štucino malo alfa šperung je da fiksira ovu sliku. A ne sad kad stavim ruke da mi fiksira ruke, nego uvijek da bude fiksiran ovom. Red Bull, ljudine, znači mora se. Ali samo ovaj sugar free. Nije baš i to najzdravije zbog kofeina light. Sad sam donio lampu jednu, evo je ovdje sa lijeve strane, ali nije toliko jaka, nego i onu daje neki topli ton, a ipak je ova lampa, ovo što vidite, čak ovu senku vidite, dosta jača, ipak sad dolazi senka odavde, umjesto sad s lijeve strane, iako je ova lampa ovdje lijevo mnogo bliža, jebi ga. Tu ću morati još malo da se snađem za budućnost, zato uvijek volim kad je dan. Kad je svjetlost dana, onda je svjetlost za video perfekt. Ko mi kriv kad ustajem po mraku. Sad, ljudine, sad bi uzeo ljubičastu boju. Jer ljubičaste ima ovdje najviše. Glava. Da. Ovo što sam mislio da je zeleno je stvarno zeleno, to sam kontrolisao. I tako da ja mogu tu sad sa čistom savjest da ofarbam u zeleno. Oh je, kako ovo zadovoljava. Wow, ljudi, jesu dobre ove boje, Copic Markers, znači brutalno. Ako jednog dana nađete neke velike parice, zaradite, onda obavezno nemojte trošiti to u alkohol i žene ili muškarce, nego uzmite Copic markere. Ovo, ljudi, je zakon.
Rekao sam već 3 puta, ali reću vam, joj, vidi, sad sam ga izmuljio, Znači, nema, morat ću, da, ovdje sam izmuljio, sad sam ovdje izmuljio, znači, morat ću to digitalno, tu nema priče, morat ću na kraju digitalno da retuširam neke stvari malo, da korigujem. Jebatka, mora se tu da radi ovaj dijelić. Ovo inače, sad ne, da bi imao figurcu, mogao bi vam pokazat kakva je tu ljepota, Emilina. Joj, sad sam to pogriješio totalno. Šajse, zasrao sam sliku skroz sad. Fuck. No. Fuck je. Ovaj dio ovdje, to je ovaj dio. To nije ni bio na original slici, nego što sam ja mislio, što imam u mislima, ono da je ovdje bilo ovako i onda ide tu gore, rekao, pa što se ne vidi ovdje ništa. A to je ovdje jer je zbog perspektive, joj, da mogu biti toliko glup, pičku mater, sad sam u Kenju, znači toliko sam se trudio, sad ovo mogu baciti. Pijebem li ga, znači sad sam se baš obradovao da imam sad original ovu, da mogu staviti u RAM, kurac mogu sad s ovim. Jaj, Darko, jesi lud, joj. Šta ću sad? Sad sam razmišljao, ono, mogu ja to sad retuširat na iPad, da stavim kad budem ovo, sad nisam trebao ovo zeleno, jes me zadovoljilo u pičku mater. Znači nebo kad budem radio da pređem preko ovoga. Hej, jebe, liga. Šajze, propade mi original. I sada kao ovo isječem, isto će glupo izgledat. Olovka and chill. Pa sad što sam zasro tu sliku, mora sad doći makaza. Limunonu. Znači ove ovdje krugove svakako moraju se isjeći. Pokušat ću sad što preciznije to. Sad ćemo malo baštlenimo. Nešto da baštlenimo kao u školi, onda kao djeca. Kad smo imali handarbeit i onda smo uvijek išli na baštlen. Baštlen znači ručni rad, eto. Sad ćemo mi tu napraviti nešto 3D da bude još bolja slika nego što smo planirali. Ja, gledajte preciznost. Ovo najbolje da sam uzeo onaj nožić, onaj kater. Ovo će da bude ama nešto zanimljivo. Herce perce, sad misli da sam poludio, ali ona je ama navikla na to. Cutting this motherfucking horn. Cutting this motherfucking horn.
motherfucking horn. Cutting this motherfucking horn. Motherfucking horn. Mutterfutsker korn. Korn, nije korn, nego horn. Sad idemo malo od ovdje, jedan ovako, pa onako, pa koso, pa sivo, jarone moj. Ne mogu da vjerujem šta radim ovdje. Ali jebi ga, štaš, to je to. Naravno bi mogu da uzmem onaj white out, onu bijelu tečnost, da pređem preko toga, se nisam sjetio. Ali ne bi valjalo, jer ja mislim da bi ovu zelenu, dobro, ono, kad sa Copic markerima posle opet pređete preko taj white out, ne vjerujem da bi bio isto to kao da nema white out. Eto ga, korigovu sam ga. Ako hoćete ovu da pobijedite, ljudi dragi, napišite dole u komentarima i ja ću vam poslati ovaj djelović. Evo vidite, sad ću staviti potpis jedan. Jesu bre ovi markeri svi neki, evo ga, moj autogram 2025. Ovo je sad original Darko. Možda se može prodati jednog dana, mora kurac se prodati. Ok, sad ću valja isjeći još ovaj dijelić ovdje. Pažljivo jarani, znači nemojte nikako brzo ovo da radite nepažljivo, nego samo pažljivo. Čim budete malo nepažljivi, ode sve u pičku matericen. Ne. Inače ne bi trebalo da se psuje na YouTube-u, ali jesam lijepo napisao na svaki početak čim dođe intro song da piše roditeljski nadzor. Evo ga. Aha. Čekajmo još ovdje ovo. Sjecni i pecni. Sjecni ga pa pecni ga. Yes, oh yes. This is wonderful and amazing. Oh yes, this is really wonderful. Tako, to je dijalekt kad priča švajcarac engleski. Kaže, yes, this is really wonderful. I know this looks very nice and you had a really good idea with cutting this with the scissors. With scissors cutting everything look always better. Scissor cutting. Oh yeah, boy. Oh yeah. Oh yeah, buddy. Sad sam ga baš izbaštlanio i znači sad zbog ovog cuttinga ovdje će slika dobiti još više dubine i 3D style. A? Gledajte ovu. Sad ću ovu nekako da zalijepim, ali nemam lijepka onog što se maže, nego imam samo traku. To je sad malo šajze.
To je jedan Pippi Fox, što bi rekao Švicer. Pippi Fox, istos, Pippi Fox. Pippi Fox, Pippi Fox, ta-ta-da. 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 Pippi Fox, Pippi Fox. Pippi Fox, Pippi Fox. Zdravo ljudi dragi, dobrodošli u novoj epizodi Makaze and Chill. Jo, ako čuju komšije ovdje reći, šta je to, živi neki psihopat pored nas. Gdje smo mi došli ovdje, jodna. Ovak se to more. Wonderful, a? Wonderful. Eto, sad sam 8 minuta sjecko na ovome. Ali, ne vezi. Sad moramo nastaviti, ljudi dragi, kao da ništa nije bilo. Zaboravite ovo što ste sad vidjeli. To se nije desilo nikada. Nikada. Okej. Ajde, sad ću malo sa naranđastom bojicom. Da krenem. A, zar ne izgleda cool ovako? A i ovako bi izgledalo cool. Kao neki transparent. Čekaj. A? Cool bi bilo da isječem sad i ovaj dio ovdje. I baš bi bilo nekako originalno. Jašto već. Okej, let's go, mili. Sad idemo naranđastu. Ovo je jedan svjetliji ton naranđastog. Ali je ovo sad bila avantura. Ko da sam otišao do Maldiva i nazad. Adventure time. Beautiful. A lijepo sam vam pričao, znači crtajte to što vidite, a ne što mislite. A gledaj šta sam ja zasru. Eto, znači to je skroz teško da pratite. Znači kad u mome umu imam tu neku fiks ideju da ovdje, ajde taj artista je pogriješio, znači ovdje nešto fali. On je pogriješio. A uopšte nisam skonto, ja mislio da su ova dva dijela isto ovo zeleno, ali nije, brate mili, viš da ovdje ima rupa crna, kako mogu misliti da je ovo isto, ej? Strašno. Znači ovdje dole trebaju doći... Ček. Ovaj dio ovdje zbog perspektive treba biti tu. Onda se ovdje ide ovako i onda ovdje tako. Onda ovaj dijelić ovdje mora biti ljubičast. Ovako, kao ruka. Ovako. Onda je ovaj dijelić opet ovdje postaje zelen. Sad štima.
Ok. Sad je gut. Gut i malo krut. Jašto već bola ne bi ode, jašto već. Gut, alles ist gut, ganz schön krut. Gut, ganz schön krut. Gut, alles ist gut und ganz viel krut. Krut und ganz schön gut. Krut und ganz schön gut. Krut und ganz schön gut. Oh yeah, boy. Gut. 1, 2, Polizei. 3, 4, Trampeltier. 3, 4, 5, 6, alte Hex. 7, 8, gute Nacht. O, vidi se ovo, lijepo. Ovaj ton, mislio sam da je previše isti kao ovaj ton, ali vidite da nije, da je ovaj intenzivniji. I to se zaista vidi ovdje na ovoj slici, zaista, brate mili, zaista. Zaista. A šta je najbolje? Joj, pa vidi, imam još ovu. O, još bolje. O. Ovo malo neka pukotina od borbe. Ali sad će mi trebati još nešto brown. Crvenkasti brown. Da li ja to imam? Yeah, buddy! Gledaj. Evo ga. To ljetinu. Aha, ovo ide čak od ovdje i onda ovo pravi ovakvu senku, jednu ovak na dol. Chill out music is this motherfucker music. Chill out music is this motherfucking music. Chill out music is this motherfucking music. Chill out music. This is the motherfucking music. This is the motherfucking music. This is the motherfucking music. Jel' tako, ljudi? Da li je to istina ili njet? Šta sam još našao prelijepo je golden yellow, my dear friends. I sad stvarno izgleda nekako zlatno, a? Kao zlato, neko zlato. Yeah, yes, I like it, I like this. To sad zvučilo kao neki majmun iz džungle. Like staš. Nije samo da ptice mogu da imitiraju razne govore, nego i ljudi. Šta bi sad?
ću zapaliti jednu opet cigaru. Nemojte to da imitirate. Aha, šta se ne vidi na slici, ali šta znam, znači ovdje sad smijete, ako znate baš 100% nešto, onda to smijete uraditi. I to su ispod oka ove linijice, one su crvene. I znači to znam 100%, evo sad googlajte ako hoćete Neon Genesis Evangelion Eva 01 i nađite sliku i vidjet ćete kad zoomirate ili gledajte anime i vidjet ćete da su crvene ove. Ja, pa gledaj šta je još zeleno. Kako to nisam vidio. Ova broda njegova. I ona je zelena. Ja mislim da će ovaj video danas biti malo duži, ali ajde nem veze. Vi to svakako pustite u pozadini dok vi crtate. Znači ne morate vi sad gledati, znači tačno svaki detalj ovdje što ja crtam. Ako vas zanima, gledajte, ali više je smisao ovog kanala da i vi uzmete olovku i crtanje. Wow! Amazing, dude! This is really freaking amazing! Sad sam uzeo opet ovaj kritičan ton što se nikako ne smije previše ubaciti. Ali nekako mi je cool i daje neki dodatni efekat dubine. Zar njet? Kad pogledate sad ovako, zar nije? Cool efekat dubine. Ja mislim da je, a vi kako hoćete? Ako vi ne mislite tako, onda ne morate, ali bitno je da ja znam da valja, za mene, ako je za mene cool, onda topčina. Baš izgleda 3D sad, Znači, ovo je pomoglo slici. Ako ste kreativni ljudi, sve možete da spasite i da napravite nešto još bolje nego što je bilo. Ali ga sad pametujem što sam ga zasru. Ćemo ljubičastu. Nekako se ne usuđujem još sa ljubičastu. Ajde onda ćemo malo crno, a? More, još taj bole ne bi, još to već. Delicious. Who's that bitch? La 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 la. Who's that bitch? La 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 la. Who's that pizdurna? La la la. Svašta, Juvano, već se čuju neka dječurlija na polju. Alo, music, where are you? Why did you stop? Neka dječurlija se čuju na polju. Već sad, koliko je? 7 sati i 5. Znači da se kreće u školu, u kindergarten. U Zirihu dole, mislim, ja sam u kanton Zirih, ali nisam u Zirih grad. Prije sam živio u Zirih gradu kao klinac, živio sam skoro 20 godina u gradu. Sad sam malkice van, sad sam bliže aerodromu ovdje
kad dođete u Cirih sa avionom jednog dana, sletite u Cirih, tu sam ja odmah blizu skroz. Znači, kolima nemate 5 minuta do mene. I do mog studija, naravno, nećete vi dolaziti kod mene kući, ali ćete dolaziti u studio možda. Da se bocnete, malkice, da se bocnete, jašta. Ali tek kad se poboljša situacija novčana u Srbiji, na Balkanu, jer ovako ne vjerujem da će Miko doći. Osim ako imate neki vaš biznes i jaku paru, onda bi došli 100%. Ali ovako sa tim platama dole, bolje dole se bockajte onda. Jer ne isplati se kod mene za ove cijene ovdje što su u Švici. To nema smisla. Za Balkance vam da se bockaju. Jebari, gledajte ovo. Ali će ovo biti jebena sliketina. Aman pravo. Dosta cigojlen, sad idemo punom parom dalje. Ne bi trebao sad ovdje naslanjam ruku zato što bi mogu da izmuljam, pošto uvijek ruka, iako se to ne vidi ili osjeća, uvijek ima neku vrstu sloj, ili se kaže sloj, salo. Neku vrstu salo, nešto što... Znoj, da, nije salo. Dobro, ima malo sala, ima ovdje salo. Ali pretežno je ruka, kost i koža. Šta sam sad rekao? Znoj. I sa znojom možete da izmuljate sliku. Što sam ja izmuljio, ne znam kako sam uspio ovu sisu ovdje, šta je ovo, ja sam probao čak i sa gumicom, znači, ali ne mere. Poslije, ja mislim u studiju da imamo onaj whiteout, to ću da uzmem kasnije. Jer danas isto volja malo bockat, jučer sam bocko isto. I danas opet. Bitno je da ulaze termini, dobro, slabo malo, ali posla ima i dobro je da mogu da plaćam račune. To je bitno. Da se računi plaćaju, ljudi. Da ne dolaze opomene neki. Dobro, ima neka vrsta računa što uvijek čekam dok dođe prva opomena i onda platim. Tak imam nekako malo duže vremena, jebi ga. Sam da me ne hapsi. Jer uvijek sve što zaradim ja uložim opet u biznis. I tek na kraju ako mi ostane nešto viška, onda ja poplaćam te fiksne račune, jebi ga. Ali ovako ulažem paru u biznis da bi mi se vratile. Da stvorim nekako neki stream income, passive income stream. Tu stvorom. Dobro, stvorio sam već na neki način, nije tu sad nešto baš puno da ne moram više tetovirat. Ali će da bude, ljudi drogi. Sad, šta znači passive income stream? To možete googlat.
To morate googlat i Google će vam objasniti šta to znači. Pošto je ovo u pozadini, sad ne dodirujem ovu ovdje. Možda bi mogao, ali neću, jer tu ću da stavim malo svjetliju boju, crnu. Ne crnu, nego sivu. Svjetlo crno, tamno crno i svjetlo sivo. Svjetlo crno. I crno nije uvijek crno, ljudi. Tu morate znati. Ima crnila neka što su kao plavkasta, ima crnila što su sivkasta, ima svjetlo crno, ima tamno crno, ima Vanta Black. Vanta Black je najcrnije što postoji na svijetu. To čak guta i svjetlo. Taj Vanta Black. Vidite ovdje sad kad reflektira malo, ček. Evo vidite ovo sad. Kad stavim u svjetlo, malo reflektira. Ali taj Vanta Black proguta svjetlo i onda baš crno. I sad ako bi vi uzeli neki 3D objekat i ofarbali ga sa Vanta Black, izgleda kao da je 2D. Kao da je ono flat. Da nije okruglo. Ja mislim da se može to kupiti u internet, neđe da se nađe taj Vanta Black. Nisam sad nikad tražio. Ali mislim da je bilo zanimljivo. Inače isto pravim slike, ljudi. Možda to niste znali. Na platnu sa akrilnim bojama, sa četkicama. I to isto radim. Možda i to jednom ako budem snimao. Vidjet ću. Ako mi se čeifne, nisam to radio sad davno, ima sigurno neki 2 godine. Ili 3 čak, od kad nisam slikao ništa na platnu. Ali će da bude, uvijek ponekad kad vidim neke druge art tubere da to rade, meni uvijek dođe opet ta želja i volja. Kako bi li ovo izgledalo veliko na platnu? Sigurno cool. Isto intenzivne boje. Sviđa mi se akril zato što se mnogo brzo suši i uvijek možete opet preko. I tako, znači ako uradite nešto crno, čekate malkice da se osuši i onda idete sa svjetlom bojom preko. Tu, na primjer, ne može sa ovim Copic Markers. Imamo one Posca Markers, one su isto na akrilnoj bazi. To je cool kad radite, na primjer, phone cases ili, na primjer, na laptop ili tako, to možete crtati na svakoj površini. Zanimljivo je. Zanimljivo je, milivo je. Zanimljivo je, milivo je. O, milivo je, milivo je. Ja što već bola ne bio. Zanimljivo je, milivo je. Zanimljivo je, milivo je. To bi moglo da bude hit summer song 2025. Zanimljivo je, milivo je. Going on the beach, oh yeah. Milivo je, zanimljivo je. Eto, sad sam ovdje malo prešao sa tamno. Ne primijeti se sad velika razlika, pogotovo ne na kameri. Ali vidi se na papiru. Sad idemo malo sa blue. Koji je ovaj blue? Ne pišu boje kako se zovu. Samo je B24. Sky. Da, ovo je sky blue. Wow. It's blue like the sky. Oh yeah.
Šta mislite, koju boju ću da napravim ovaj Sky? Pogodite. Pa ću vam reći. Ajde, imate još 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3,5, a ne 2, 2,5, pa 2, 1,5, 1, 0. Ovaj Sky će da bude crvene boje. Crveno, naranđasto, žuto. Ako ste pogodili, napišite u komentare. Jer to bi me baš zanimalo. Baš bi me zanimalo. Ljudi dragi. Šta ste vi misli, da li će biti blue ili reddish violet? Isto bi bilo cool, ali zato što je on već ljubičast, zato neću. Zbog kontrasta. I sigurno bi bilo i cool plavo zbog kontrasta, ali ipak mislim da je crveno, zato što malo, najmanje ima crvene boje, ima kod guja ovdje, usnice su ono pinkish style, neke mali crvene tačkice, kod njega ovdje ispod oka, ali još kad zamislite cijela pozadina je ono crvena, kao krvavo crveno, možda ću staviti, ajde još ono, da mislim da hoću, ne možda, nego hoću da stavim još naranđasto i žuto i tu će baš lijepo da paše ono taj efekat, pogotovo crveno kako ulazi u naranđasto i naranđasto kako ulazi u žuto. I automatski mogu napraviti ovako neki sjaj sa strane, da bude isto malo neki topli ton. Znači topli ton u pozadini, topli ton ona, a robot će biti hladan skroz. I tako ja mislim da će biti neka wonderful kompozicija, jaroni moj. Šta vi mislite za tu composition? Ako mislite da valja, onda stavite jedan thumbs up. Like this shit, like this shit. Ako mislite da je shitty, i onda morate staviti thumbs up. Jer to bi bilo baš divno od vas, ljudi. Po šandercu, na 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 na. Po šandercu, po šandercu. Po šandercu. E sad ovdje što je crno, mogu isto malo da stavim ovaj plavi ton. Gle, znači, apsolutno ništa ne vrijedi ova lampa što sam je montirao ovdje lijevo. Ta lampa je više malo za romantiku. Imamo mi ovaj zimski žardan ovdje, Wintergarten. Kako se to zove? Zimska bašta, kao prevedeno, ali nije bašta, nego kao naš balkon, ali kao je dodatna soba što kao bude balkon. Jer morate da otvorite prozor lijevo i desno skroz i onda bude kao balkon. Mi smo čak imali jedan grill ovdje u toj zimskoj bašti i grilirali smo ono uvijek ljetos. Ponekad bacim neku mesinu, neka rebarca, svinjetinu neku ili piletinu, dobro više i kobaje neke, one bradwurste, servule i to se pretežno ovdje praktikuje i to je uvijek bilo ukusno da prste pojedeš. Da pojedeš prste, kako to smiješno zvuči, zamisli nekog što jede svoje prste, ono kanibalizam. Ali to se kaže tak na naš, ili prste da poližeš. Mislim da poližeš prste nekako zvuči normalnije nego da prste pojedeš. To su naši uvijek govorili. Moja majka isto. Jo, jes lijepo da prste pojedeš. Da pojedeš prste, jarode. Hola, chico! Yes,
ste jedan badass materfucker. Pravi materfucker. Sad ćemo... Ups, izvinite. Još malo plavu. I uskoro sam popio Red Bull ode. Okay, let's continue with blue. With sky blue. But this is soon empty. Oh no! What should I do? I need to buy more of these fucking expensive markers. But I have no time to go to the shop because the shop is not around the corner. I have to go to the city. And this shop is a little bit more far away than the city Zurich. It's in Altstetten. Altstetten is nearby Zurich city. And to arrive there, I must cross a really long bridge. It's the Hartbrücke, the name of this bridge. And after that bridge, you turn right. And then you go left, straight, and then on the right side you will see Bössner. Bössner is the puppetry shop and the art supply shop with very expensive pencils. My dear friends. To je to. Sad sam nešto ispričao na engleski, neću vam reći šta znači na srpski, to nek bude sad neka velika, misterioza tajna. Ili neko što je razumio mora napisat prijevod u komentare, eto. Joj, nestaje ovo. A ne imam druge. Shit. Ali ovo je tačno perfektan ton. Mislim čak da je original artista isto koristio Sky Blue. Nadam se samo da će držati sad za... Gledaj ovdje, joj, koliko ima još. Ima još dosta. Sam još ovo dok uradim, bit će zajebano. Sad je ovo struggle, adventure time with the pencil who is empty soon, empty soon. This fucking pencil is empty soon, empty soon, empty soon, empty soon. Is this pencil? This pencil, it is empty soon. Empty soon, and this is really shitty. Da li beše onaj trik kad sa upaljačom ugrijem da postane bolje malo? Sad ne znajem. Ali ću da rizikujem svakako, čim vidim da ovo nema ništa više od ovog, onda ću morat. Svakako da ga palim malo, da ga zapalim i da ga napalim. Velika je to razlika, ljudi dragi, nešto napalit i nešto zapalit. Jer totalno je, drugo kad kažete joj, jel sam se napalio, a kad kažete joj, jel sam se zapalio. Znači, to je sasvim nešto obrnuto. Čisto da znate, eto. I evo te, pa treba i ovdje još ova plava, sad kurac, šta ću? Šajze. Ček da probam ovaj ovdje, to je
Phthalo Blue. Phthalo. Pa ovo je slično. Dobro je. Nije sad isti Sky Blue, Alight. Slično je dosta, ali kurac i ovo isto uskoro prozno. Da mu jebeš no. Ajde uradimo brzinski ovo ovdje gore. Dug video ovaj, ja šta ljudi. Evo ga već sat vremena. To je bilo zbog one greške što sam morao da sjeckam. Što sam morao postati kreativan da bi spasio sliku. Da je ne bi bacio u smećište. Sad ovdje ide nekako ovako ti neki effects, special effects. Blue sky blue. Yeah, buddy, yeah. Yes. Awesome. This looks freaking awesome. Freaking awesome. Jašta već. This looks freaking awesome. Freaking awesome is this. Yeah boy, šta velite vi do sad? Da li će ovo da liči na nešto ili na ništa? Da li će ovo da liči na nešto ili na ništa? Ovdje još mokci ovako i onako pa ovako, ali nikako onako. Tako. To je tako. Tako. I onda ovdje još malo ovako. Ja. This is good. I think this is good. Ajde sad ću još da uzmem ovu malo, možda se... Svaki put kad otvorim, nema veze kako je uzmem, uvijek prvo otvorim ovu stranu što ne treba. Ovdje je ljubičasto, ali ovu moram, ove krugove. Sad bi mogu ja tu naravno i onim drvenim bojama da nadoknadim ovo, da ispunim, ali brate, mnogo. Evo sad ovdje imamo. Ovdje ide ovako. Baš je šajze kad se prazni ove boje. Imate i da kupite onaj refill kao tečnost samo i onda izvučite ovaj špic i naspete tu tečnost i onda pičite ko ludi. Onda morate reći to šiba ko luda. Toshiba. Suzuki. Toyota. Toshiba, Toyota. Nakito Minayashi. Da vi znate na Japanca Nakito Minayashi? Ako ga znate, onda ste cool. Ovo Toshiba ko ludo, to je onaj najbrži Japanac.
On se zove Toshiba ko ludo. Zato što šiba ko lud. Onda još ovdje i onda sam uspio. Valjda. Sa ovim Sky Blue. Jer nisam kupio prošli put kad sam išao, znači sam imao nekako skin tonove u umu i imao sam ove ljubičaste tonove, ali od ljubičastih tonova sam uzeo 2 komada. Trebao sam više svjetlijih tonova uzeti. Ali ajde, znam za idući put. Onda mora ovdje još malo. Kakvi ovo, ništa ovdje. Ovo je finito. Sad ću da uradim ovaj trik. Nadam se da će da vrijedi. Sam da ne uništim ovo skroz. I kurac. Sad neće da radi nikako. Znači sad znate ljudi, nemojte da palite vatrom. Nikako, ovo ide u smeće. Sad da izvučem još iz ovoga maksimalno sve što je ostalo. Struggle with the blue, struggle with the blue, struggle with the blue. Jota. Ok, sad idemo sa ovim svjetlim, pale blue. Sad mogu opet kad pređem preko, odmah napravim ga intenzivnije. This is the special trick, my dear friends. And this trick is amazing. Really amazing is this trick with the lighter tone above the darker tone. Vidite sad šta mi ovdje ne paše, jel vidite ovdje? Da je previše blizu ova plavoća. Ovdje lijepo, ovdje vidite tačno, ali kod ovih ne vidite. A vidite i ovdje. Sad sam ja naučio nešto novo. Sad moram malo da potamnim sa tamno sivom. Eto, već bolje izgleda ovaj prijelaz ovdje što ide u blue. Da se tačno vidi ono gdje je vrat, a gdje je ova mu vilica. To možemo i ovdje. A to možemo i ovdje. Da bude još malo tamnije, sivkastije i metalnije. To je tvoj fazon. A nešto mi nos curi, limo miša. Micko, picko. Ja što već, a to bi mogao čak i ovdje ovak malo. Da ga potamnim u naturalnoj bazi, da potamnim plavi ton. Sad ovdje, ovo je neka boja što ja nemam, niti ne znam koja je to boja. Nije plavo, ali nije ni sivo, nije ni zeleno, nego je nešto kao je neki dark turquoise boja. Aquamarine dark, tak nekako. A tu boju ja izgleda da nemam. Možda je čak imam u studiju, to ću da vidim danas posle podne. Ako se sjetim, nadam se da ću se sjetiti.
i da uzmem taj ton i da šibam ko ludo. Šibaj, 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 šibaj. Da se neće meni sad istrošiti ova baterija u telefona. Jer ovaj put nisam ga uštekao. Pretežno ga držim uštekanog ovdje dok crtam. Oh yeah, buddy, yeah, yeah, buddy, yeah, 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 buddy, yeah, yeah, buddy, yeah, 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 buddy, yeah. Oh, yes, yes, oh, yes, yes. Ljepota. Cool, cool. Sviđa mi se, nije sad ovo kao original, a u originalu je mnogo više intenzivnije boje, ali ja hoću da napravim malo nešto svoje. Da ne bude sad baš kao original što su tako jake boje, neonske, intenzivne, nego hoću da napravim više nešto malo kao istrošeno, kao kaput, malo sa pukotinama i da se vidi da je tu nekako odstojano i staro i tak tu. Da se malo kao boja razgrebala i da nije više toliko friško kao što je, zato što ovo ima već, ne znam, skoro 30 godina. To je anime manga. I zato ne mere biti ko nov. Naravno da ga mogu polirati opet ovog robota tamo, a mislim da ovo nekako ljepše mu stoji tako. A naravno to i radim zato što nemam više tamne plave boje. Eto sad znate. Ali moram da se pravdam na neki način. Ja boja, tu je tu. Sad znate tu moju tajnu. Da uvijek se valja naći razlog neki zašto. Pretežno kad ljudi, na primjer, ovaj modern art, kurac, palac, na primjer, vidite neke naškrabane kocke i sasvim nešto bez veze što su bacili kantu boje preko platna i to je sad neki art. I sad ljudi tako stoje ispred i oni sad razmišljaju, ja, pa šta li znači ovo crvenilo ovdje, šta li mu znači ovo plavo ovdje, zašto je to, zašto ovo, zašto ono. Ali u suštini je to artistu boli kurac, znači on samo radi nešto da bi izgledalo nekako cool i na kraju ako ga neko pita, on u tom trenutku izmisli nešto. Ali njemu uvijek bude smiješno, to je isto rekao jednom Picasso. Da uvijek mu smiješno bude šta ljudi interpretiraju kao iz njegovih slika, ali on je to samo neko naškrabao. To je i sam priznao da naškrabao nešto čisto onako šta mu se čefne, šta mu padne na pamet. I ljudi sad, joj, pa šta li ovo znači, joj, ovo neka simbolika, ovo, ma jest kurac, brate. Gledaj sliku uživo i čao. To je kao muzika nekako, ne voli svaku muziku, ali uživa u njoj, tako i kod slika. Kad vidite taj neki art, nešto što je izaziva vam neku emociju u vama, jebi ga. Svaki art neku emociju, iako je nešto skroz glupo, izaziva vam tu emociju agresije, što mislite, kakav je ovaj kurac, zašto ovdje more da visi ovdje, taj artu, nije artu, ovo, i onda se naljutite, ali je to, znači, odmah je pobjedio artista, znači, jer je vas razljutio, on je probudio emociju neku u vama.
Zato što vidite 3 šarene kockice i mislite se what the fuck, pa to bi i ja mogu. A vrijedi 50 miliona slike. Probudilo je emociju neku. The emotions, tako imaju isto neke slike što vi vidite i osjećate odmah neku radost, neku prijatnost. Ili vidite neku sliku i osjećate neku tamnu, neku crnilo, nešto negativno. Znači da je artista dobro uradio svoj posao jer je probudio emociju u vama. WoW. Wow, this is wow, not World of Warcraft. It's wow. Wonderful, wonderful. Ovo bi moglo biti čak i još malo tamnije. I sad ću uzeti još malo svjetliju plavo. O, isto ovaj sremac, debeli sremac, i njega sam čuo da kaže ponekad o. Je. To sam čuo. Sremac, the sremac. Znači, ovdje mi još nije ono, nije mi još tu. Možda će sad da budi. Ove kotine još malo da se bolje vide. Is this nice or is this scheiß? Nice or scheiß? You tell me. Sad nemam više zajebancije, nego idemo još malo tamnije. I to je sa Neutral Grey 9. Skoro je crno, ali nije. Ali ono, kad se baš zagledite, ipak ćete vidjeti efekat od ovaj cross hatching što sam ovdje uradio. Ali ću da uploadam ovaj video pola dana sigurno. Ali to ću taman danas dok budem tetovirao. Mogu lijepo da uploadujem video. I ja dok završim s poslom, video će biti spreman. Sad ovdje isto može malo tamno. I ovdje isto naravno. Who's that bitch? La 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 la. Who's that bitch? La 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 la. Ups.
ovako i onako, idemo i ovako i onako. I ovako i onako i ovako i onako i ovako i onako, 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 ovako, onako, ovako. Vakom sintik. Da li da ovdje isto malo turim, malo više kontrasta, more. Da, ovo treba biti crniji ovaj dio ovdje. Tako. Onda ću još malo ove da isprobam. Da je iscrpim skroz ovaj sky blue. Good. Šišmiš. Da mora još malo tamnije. Da bude... jeste vidjeli bre onu kocku što su našli na Marsu? Kao neka kocka. Znači, perfektna kocka za sve strane. U podu, u zemlji, unutra oblik kocke. Ne izgleda prirodno nikako. Ako pitate mene, ja sam već jednom pričao ljudima da je moja teorija da smo mi nekad živjeli na Marsu. Dok je Mars bio habitable planet. I što je sa vremenom postalo sve topliji i nije se moglo živjeti ili je neka bila velika katastrofa i onda su ljudi došli na Zemlju. Ali su nekako sa generacijama izgubili sve tu tehnologiju i počeli su kao iznova da sve gradi. Jer su nekako jedva stigli. I zato sad svi misle da su oni Anunnaki. Ali u stvari smo to mi bili ljudi. Neka moja teorija. Ta teorija možda nije baš biblijski. Sad ako je Bog je naravno jedan, ali se pitam ako postoje isto neki drugi ljudi tamo napolju, neki vanzemaljci. Da li oni imaju svoju Bibliju? To bi me baš zanimalo. Jer toliko ima planeta što su već sad, što mi nikad ne možemo da stignemo do njih. Jedino ako nađemo tu mogućnost sa neki wormhole, da uđemo u tu rupu unutra, tu uđeš kao teleport. Izađeš na drugoj strani, onda bi možda mogli naći naše komšije tamo na polju. Vanzemaljce. I to bi bilo baš interesantno. Kažu da smo mi spremni da nađemo vanzemaljce, da ih susretnemo, ali nismo spremni da sretnemo ljude kao mi. I to rijetko ko razmišlja da je moguće da imaju ljudi kao mi tam neđe na nekoj drugoj planeti. Možda izgledaju malkice drugačije, sigurno nisu 100% isti mi, ali možda i jesu.
Wow, je intenzivna boja, znači svaka čast ovim markerima. Baš su ekstra. Ovu naranđastu baš mi se sviđa. Sviđa mi se naranđasta boja i ovako nekako mi je ono... Fruity. Fruity, tutti frutti. Baš je boja tutti frutti. Da li će video biti 2 sata na kraju? Ne bi trebalo. Ali ako bude, šta ima veze? Sam će imat veze memorija na mom telefonu. To će biti malo prcnuto. Pa ću morat prebacit na lapitopi. Ovdje sad ima neki zelenkasti ton nešto. Za ovdje kod njeni rukavica. Yeah, good. Okej, ja mislim da je to... nije još, imamo još ovaj... Powder blue! Wow, vidite ovaj powder blue, ko puder neki. Baš je kao neki puder. Oooo! Yes! This looks freaking amazing. Ja bih rekao da je vrijeme za još jednu cigar. Govno, nije zdravo nikako. Kratka pauza. Ajde, odmorite i vi malo, ispružite se, kliknite na stop. Ću. Jota, bola ne bi ovdje završila se epizoda Olovka and Chill, šta da radim sad sa životom, joj. Ne bola, nemoj da kneziš ovdje, nego klikni prvo ovdje u sredinu na ovaj subscribe i posle klikneš na jedan od ovih videa ovdje lijevo ili desno.